Xarabank jaf, qed iħoss illi se jibda l-ksieħ dal-waqt, aħna ta' Xarabank qed nieħdu ħsiebek. Jienu Polien mit-tim ta' Xarabank ġejna hawnhekk fil-pompa tal-fjuwil ta' Burmarat biex l-ewwel 12 tużżana li jidħlu jieħdu l-fjuwil intuhom kafè jew te bl-għażla tagħhom jiġifieri kif iridu huma, zokkor kemm iridu, ilma kemm iridu, ħalib kemm iridu. B'xejn. Bħala Randy Act of Kindness. Excuse me. Can I say something? Hello, we are from a Maltese television show. We do random acts of kindness with people who come and fuel their cars in this station. And we're giving out free tea and coffee. What do you want, coffee or tea? Coffee. You want coffee. How do you like it? Just a little sugar. One sugar. One sugar and? Milk. One sugar with milk. Okay, coming right up. One sugar with milk, Polly. Di l-problema, l-kafè d-dum, l-affarijiet l-oħra kan taqbad tuttijom l-om minn ġotti, amma l-kafè d-dum. Senjur! Aw, bis-senjura u koll. Kafè jew te, nagħtu kafè jew te b'xejn. Bil-ħalib minn zokkor. Do we give out free tea or coffee just to make your day a little better? Really? Would you like something, tea or coffee? Yes, coffee, please. Coffee, how do you take it? With milk and sugar. ċet ninsew l-order, set ninsew, mux daħlu ħafna nizbdaqqa. Daħal iħor u iħor, t-nej, mux sellaħu. Trid bella kafè? Mela. Paolo Giordemajna raftu. Għanna ħilu ftit nuċċalek ħarfu. Mo Paolo Giordemajna l-bravo kompozitur. Xħana mill-lek? Kafè jew te? Ejwa, kafè. Te aħjar, blaħali. Kif tieħdu? Blaħali? Paolo għal Paolo Giordemajna. Murtiwlu. Araħ Paolo, b'daqxajn dak te blaħali bla zokkoru. Ija. Ciao Paolo. See you. Thank you.